Ladies and gentlemen, dutangiye seri nshyashya ku mugaragaro ku munsi wa none yiswe Handsome Siblings. Twagarutse mu Bushinwa, ni nyuma y'aka karimo keza cyane ka Fik Fameka ari kumwe na Koda Boy bati champion. Dutangira. Narabwiye ngo filime zihari ndakora, zidahari sinkora. Peter Grota champion. Mbibutsa ko akana gakoresha ka United Street Promotion Cooperative tubufatanye na The Great Entertainment Big Studio hafo kumajwi n'amashusho y'umwimerere. Ibintu ni wane ndagari wa bo aya sikia Koda Boy aya basi warakunze A Hero Is Born akantu ukwiye kugacikwa. Aya basi ariko ubundi biravuga neza, ubundi ngo dutangire turye show. Abakiri hanze mukanyarukiremo, iyi ni filime udakwiye kuzabarirwa cyangwa ngo uyicikwe. Champion aya Koda Boy champion. Season irihuse, irabangutse, irakubita, iravunagura ukomana baba. Aya utuye majyepfo majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba uri mu mujyi wa Kigali upfa kuba ukunda agasobanuzi ka Peter Grota akana kaguceka kugereho. By'umwihariko nka tuwa Big 5 Selector Venu muri Empire Studio, DJ Fam Urugero Studio, DJ Mbeni Nyagatare Rukomo, nibagiwe Sniper ku Gisozi na Vava muri Big Studio. Porampora. From zero to hero, from nobody to somebody. Akanga turasaga mwiza COO wa The Great Entertainment ngoko mana baba. Mbibutsa kushaka kwamamaza, turakwamamariza neza cyane. The Great Entertainment turahabaye ku bwawe. Ibintu ni wane. Hamagara kuri 0788 kandi 885 ni gushaka kwamamaza kuri filime. Bundi dukomeza turye show. Ndinde wo kukubeshya ko ibintu biryoshye. Wana dufunga kuri Instagram muri The Great Rwanda. Aya basi champion Handsome Siblings episode ya mbere itangira. Reka tubane dutumikira badutumye ubundi dukomeza turye show. Champion. Ubundi hari indirimbo wumva ukavuga ngo iyi ndirimbo mbese aba DJ namwe ndakabatuye we. Kigali Universal Language School, ahantu hizewe nakurangira wabasha kwiga indimi zitandukanye ukazivuga mu gihe gito nk'uwazivukiyemo. Muri Kigali Universal Language School abarimu bacu ni indashyikirwa, uhavana ubumenyi kuko abarimu bigisha n'abanyamahanga, niyo mpamvu ubumenyi uhavana hari ntagereranwa. Ni muri Shikariya floor ya mbere umuryango E046A Kigali Universal Language School. Nimero ngizo hamagara kuri 0780366493 wakwiga mudasobwa ni wane. Ikoranabuhanga rigezweho, intumwe idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electronique zose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer, n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788357523. IT Zone, accelerate your success. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya mbere uri seri nshyashya dutangiye ku munsi wa none. Ndacyari The Great mu gikomeje kubana
aka ni agasobanuzi nguhaye ikaze weho witeguye kumpa umwanya wawe kuva dutangiye kuzarinda dusoje. Murabizi narabwiye ngo filime zihari ndakora, zidahari sinkora. Handsome Siblings episode ya mbere nuko tuyitangiye. Abakiri hanze mukanyarukiremo, abagira utwo mukwakwanya mudukwakwanye vuba. Filime nk'iyi ntabwo ukwiye kwicikwa cyangwa ngo uzayibarirwe, ariko ubu murabyumva we ngo komana baba. Handsome Siblings ni episode ya mbere dutangiye. Murabizi ntabwo njya mbabihiriza, aho kubabihiriza nabireka ngo ni abavandimwe b'amabogari. Koko mana bimeze bite? Warakunze A Hero is Born, aka ntugacikwe. Ndekunda Heroes. Warakunze Joy of Life. Filime niyi. Iyi ni episode ya mbere dutangiye. Wumva inkuru witonze, ntupape ngo ugire gute ngo byagenze gute. Episode 1 dutangire hakuno mu kibaya cyuje amataba n'ubwiza. Hari abagendaga bari mu gikareji. Nuko dutangiye episode ya mbere. Genda cyari beda great. Aka nagasobanuzi ngo ikaze tubane porampora. Dore uko bagenda baravahe barajyahe barekiza bimeze bite. Hakuno mu misozi barimo bacaho. Uko bari kugenda hari izirimo zirabika. Ndavuga inkoko yaraparika. Inkoko iri mu giti mu musozi nk'uyu nguyu, wakwibaza ngo irakora yiki? Ni ikihe kibazo? Meshe. Ntacyo mesha, nuko mbona dusa nkaho twayobye. Se kwasa akatisha igikareji ahetsemo undi muntu umudana asa nkaho ari umudamu. 这江湖中有 tugaruka hakuno mu isoko 都听说过。这 iyi si imirwano rwose iratangaje. Je. Mwumvise uwitwa Yulan Jiangfang n'uwitwa Yang Qiang. 湖中有眼睛的人，肯定也都想瞧瞧。 buri wese muri si imirwano yaramuzi. Jiangfang we ntakorwaho. 绝代神 Yang Qiang nawe nagatangaza ni umunyankota mwiza witwa Yang Qiang. 天确实是天下第一， Yan Qiang 有机 ni 会 umunyankota mwiza, gusa ariko sha nakwifuje ko twazahuye. 爷爷，没什么了不起的， Yan Qiang si ni nyabaki naho shi 只仗着自己 nta nukagira amahirwe gusa yabaye cyangwa ari kubera amahirwe. 得了一口宝剑。 urumva inkota barangije bayiha agaciro. Ko ni inkota yanjye mfite hano, 说我这把剑 tuvuga iby'inkota rero. Inkota yanjye ni nziza irarenze 比起人家的剑差， tugeranyije n'iye. 否则的话我 duhuye rwose namuvuna. Hano hari murabumva barasekana bari kunywa hakurya undi aranga. 好剑， Inkota nziza nawe aravuga. 这世上啊， Muri iyi si 比我的剑更好的吗？ hari inkota nziza se irenze iyanjye buriya ra. Filime iraha dore inkota afite. Avaye mu gisagara ajugunya inkota hakuno. Muvande 看样子，阁下也像是 bisa nkaho nawe uri umunyenkota. 正是， Yego nibyo. 然同是练剑之人。 ubwo uri umunyenkota nawe rero 刚才说的是谁？ ibyo twavugaga byose urabizi no tuvuga uramuzi. Yarinde harya Mr. Yan 天 Yani Nantian 阴神剑， munyenkota Yan 燕南天 Yan Nantian 没听说过。 sinigeze mwumva. Baraseka bari bikanzemo. 好歹你也是练剑之人， burya nawe uri umunyenkota. 没听说。 ariko ngo ntabwo wumvishe uwo mugabo ngo ni Mr. Yan. Uri munyenkota nyabaki. 如此说来， 你们 none se 他了， mwaba mumuzira 应该见过他那柄。 mwigeze mubona inkota ye? 没见过。 ntabwo twamubonye, ntawe twigize duhura. 不过我可以告诉你， gusa reka nkubwire 要比你的这柄 inkota ye irenze iyawe. 倍。 我家这柄剑 inkota yanjye rero buriya 才是薛铁， iyo nkota iri cyayi kurusha izindi nkota zibaho. 你的这把 urimo uravuga ngo inkota yawe iracyaye kurusha iz'abandi se? 我就请你 inkota yawe nongere ku buryo icyayemo ndakugurira icyo kunywa sawa. dore inkota, dore inkota yaguye umugezi. Filime iraha. Iyi ni episode ya mbere. Handsome Siblings. Dore inkota yaguye umugezi. Uyu nawe avanayo inkota ye. Twagiye. Iracya. Tegaho. Inkota iracika.
iyo ni inkota nziza kabisa. Tugaruka hakuno mu musozi. Iyi ni episode ya mbere nakubwiye mwitonde. Porampora gake gake murabizi na Grotte ntabwo njya mbabihiriza. Indi nzira bahinde barimo baragenda bahura n'ingurube. Bwa mbere bahuye n'inkoko, ubu bahuye n'ingurube. Nefu. 你有何不瞒我呢？ Wayo byahari. Yulang. Iki kibazo. 机体，我便 Bwa mbere twumvisha inkoko. Bwa kabiri tubonye ingurube. Abo ni ba Zodiac 12. 他们怎么知道？ Bisa nkaho twavumbuye batumenye. Kumbe. Ngo ni ba Zodiac 12. 12 Zodiac. Parika hakuno. Haribo ngurube, nkoko, mbata na dendo. 来的可是12星象中的司神 Senshen Henshen. 嘛？ 公子好， Nese 12 baba Zodiac murahangaha. 那只不过是一只鸡。 Turi amasake n'ingurube. 几位有何借讲？ Ndibaza nabafasha gute? 公子祷见东， Hari ikintu ufite dushaka. 下此次匆匆出， Navuye mu rugo 打 nihuta. 带了什么好东西？ Gute byashoboka ko nazana ibintu by'agaciro hano, eh? 谁不知道你玉郎将 Buri wese arakuzi Yulani Jiangfang. 敌国呀？ Uri umugabo w'umukire mu gisagara. 所有的家产全 Wagurisha imitungo yawe 得了其意， mbere y'uko ugenda. Rero bivuze ngo ufite umutungo hano. 满了吧？ Igikaride cyawe turagikeneye cyuzuyemo staff. 你出个主意， Mbese boro. 把马车留下。 Ngaho nimba wumva kuri mukuri va mu gikaride ugende turabara ubuzima bwawe. Mu gikaride harimo umudamu. 是不答应。 Nimbyanga. Ubwo nubyanga urapfa. Baramwataka. N'abavayo. Musore n'indwanyi nziza. Hello. Iranamo. Eba filime. Iyi episode ya mbere dutangiye. Eba filime. Hello. Subira inyuma rapana. N'ikindi gisubira inyuma. Buretse. Hano harimo umudamu. Ntumbaze ngo uyu mudamu ninde? Yulang. Hello. Yulang. Parika gutya. Ngurube avayo. Kubita gutya. Jugunya hakurya. Yarangira avayo. Ku gikarate. Aragisatura. Eba filime. Episode ya mbere. Urajyayo. Umudamu urimo. Nawe afite imbaraga. Eba filime. Kontorora. Kubita ngurube ngo hakurya. Kumbe sasa umudamu aratwite. Yuan Jade Swamping Palm. Niyo tekinike mukubitishije ntabwo ndi bubice. 这里的孩子基因 Byiza rero kubw'umwana wanjye ntwite. 快跑！ Byaba byiza. Nimba ari Jade One Palm. Dutibike. Dore uko bahita baca umudamu aratwite. Ati byiza kubw'umwana wanjye uri mu nda. Filime iraha. Yueno. Meze neza. 家好， Byiza. 我跟燕大哥约了30里外， Mr. Yani turahurira muri 我赶快点儿。 Taybai Resident. Reka tugende. Twihute. Mudamu ntameze neza. Ikibazo ni ikihe? 恐怕是动了胎气， Tubwoba ko 快要生了。 abana nabo byaba affectinze. Nkoresha imbaraga. 找个草深的地 Reka dushaka ahantu hari ibyatsi hameze neza. Nshobora guhita mbyara byihuse. Buriya babyumva kumbe hakuno kuri uruhande harimo aratibika n'ifarashi. Porampora mu gisagara. Kumbe twumvisha avuga Yani. Ntumbaze ngo Yani avuze bari buhure. Nimba ari we uyu nguyu twabonye. 什么事这么开心啊？ Ntabwo shabita byanyusha. Muyobozi. 说来听听。 Uyu ni uhagarariye iyi ni gurupe y'abashinzwe kurinda ibicuruzwa. Escort Group. 你是否有意出让这把剑？ Ufite inkota nziza. 南域买主啊， 我这买主如 Narayiguze ariko nanagura ninde. 剑确实价值连城。 Iyi nkota nta giciro ifite. 可是常言说得好， Gusa nimba uyikunze nko bivuga. 家人宝剑赠英雄。 Iyi ngiyi nari rwose uzayifate neza uyiteho. Imeze rwose nk'umugore ugomba kwitaho buri munsi. 卖给你。 Ndayikugurisha 80. 这是啊， None muri murasirebura Mr. Lay. 开开眼界。 Iyo nkota mwayinyereka nkareba. Dore ya nkota yimugurishije 80. Amatails 80. Uyareba inkota. 原来是把旧剑。 Iyi nkota ariko irashaje. 铁吧， Uretse 老头， muyobozi. 如果你手中这把， Undenganya inkota yawe n'inyangiza. 莫怪我。 Inkota twayibonye irakomeye koko. Wanvanze. Mr. Lay ntugire ikibazo ngaho gira. Zana. Kubita. Ya nkota iracika. 这也算是宝剑吗？ Bavuze ngo ni inkota y'agaciro bishoboka biteze kandi. 方才 Nonaha 是你上了别人的当。 ahakose sha umuntu mwayatse ninde.
我上了这厮当。 uzi ko yadutetse imitwe ndamushaka buretse sha 我问你， reka nkubaze 那人双眉可是特别浓重， afite amaso ukuntu manini mu kuntu afite ingoyi zihagaze 天不一层水， umugabo umeze nk'aho ashaje mukunda akiri umusore nuko uramuzi se 认识他。 他就是当今 uyu 将 ni umunyenkota wa mbere muri iyi si bamwita Yan Nantian ibira ibigoryi ntabwo byari bimuzi arabibubwiye kumbe Mr. Yan hakuno yakiraho hari uwaje Mr. Yan 见过燕大侠， ndagusuje uranze 我家主人是江峰啊。 master wanjye yitwa Jiang Fang 我想起来了， ndibutse n'ubu ngubu uri umukozi wa Jiang Fang 我与二弟约了今日， twagomba guhurira hano muri iki kigoroba Wacu. ariko ntabwo yaje bimeze bite 您怕 Mr. Yan 错了方向， mfite ubwoba ko hano hantu wayobye bishoboka bite bukana 楚楚的。 yanyandikiye urwandiko neza neza ruvuga ko aranga tugomba guhurira arimo ava iburengerazuba bwa mbere twaturutse iburengerazuba gusa aho twanyuraga bisa nkaho hari hamenyekanye Zodiac ba 12 abazodiac 12 bisa nkaho bari bamenye aho twari tunatura nyine twabahunze 主人现在绕道去了， master rero yahise avuga ko tugomba kugaruka iburasirazuba 他很快就会到达 urumva rero kugera kuri 你的三圣庙。 Sunshine Temple harimo nk'amayero 15 不， Mr. Yan 那与他会面吧。 kubera iki mutajya guhura kuri urwo rusengero Sunshine Temple fata ifarashi utibike oya ntago ari ngombwa gweki umusore tugaruka hakuno kumbe disi wa mubyeyi yarabyaye 长得像 yo uyu nguyu arasa neza disi babyaye akana 一个像我， umwe asa nkawe bivuze ngo yabyaye impanga 我们一下子有了两个儿子。 bakundwa mpanga zanjye natumwe asa nawe 他一下子多了两个侄子，一定也很开心。 Mr. Yan twavuze ko turahura ku rusengero reka tugende yabyaye impanga sheri 我没事， urumva umeze utemeze neza 路，只要找到燕大哥，即使 urugendo ruracyari rurerure reka twite duhure na Yani ariya mabanda atongera kudufata niduhura nawe tuba dufite umutekano Mr. Yan ngo ni umunyenkota wa mbere ku isi the world is best swordsman 敢问可是燕大侠？ nakubaza Mr. Yan 方 si 才 wowe ra ni njyewe 多有得罪， abasore banjye ngo mwahuye urabacabiranye 镇远 niwe muyobozi ushinzwe niwe uhagarariye groupe 天落地无 y'abaherekeza ibicuruzwa 孔，正是在下。 witwa Sheni cyane cya irasha 在下此次前来，是专程来 narinje kugira ngo usure 找我什么事？是 turimo uranshaka 在下 ndakubwiza ukuri 红货，价值 twakira amafaranga duherekeza ibicuruzwa 事本以为十分隐秘， rero muri aka kazi 不知为什么 twagira ngo nawe ufatemo igisata Ikingana- kuko ntago tuzi aho ba Zodiac 12 bakuye amakuru 来行陈帖，扬言结表。 rero urumva iturufu wayifata ni amazahabu 我帮你保镖不成？ urimo urangura ngo ndinde ibicuruzwa ntago natinyuka 在下知道燕大侠在此， gusa ubwo uri ahangaha 便在附近， ba Zodiac 12 bari hafi 正前往向他们分。 yani ndakeka 那12小 wadufasha gukemura ikibazo cyabo 胆子， bari aba Zodiac rwose barabangamye 这票红货 ntumaze sasa ngo ba Zodiac ni bande bakora iki bigenda biti twabonye basa nk'ari abicanye ukuntu ariko ngo ni amabande 若非 ari abashenzi ubwo bari ahangaha 我早已警之出。 ugomba kubiyicira 多谢大侠， urakoze cyane nyakubahwa 我可没说要帮， ntabwo navuze ko ngufasha ariko 我急事没空。 hari icy'ingenzi ngomba kwihutira gukora uretse gato 大侠请看，沈清红， ngaho fata Chen Qingong 就算你把天下所有的黄金， nubwo wamuha amazahabu yose yo muri iyi si 也不能将我与我 ntawampagarika kugura umuvandimwe wanjye Jiang Fang ntibishoboka mugumane amazahabu yanyu ngo iki none se uriya arabakatira 苗头，如果燕大 umuyobozi 啊，咱们怎么对付12星象？ Mr. Yan atadufashije bariya Oki. ba Zodiac 12 turabagenza gute 那您跟他们约的是？ ubundi kuva ku itangiro byari bitureba 今日 mureke twite ku bitureba nyine 屋里三圣庙外， twerekere muri Sunshine Temple ubwo nta kundi sasa aho bavuze bagiye kujya ila escort group ahantu igiye kwerekera bajya muri Sunshine Temple kandi Sunshine Temple niyo hano n'ubundi Mr. Yan agiye kuza ari buhure n'uyu muvandimwe we nimba ari murumuna we nimba ari umwana we ntago mbizi gusa ari kumwita Daga ubundi aba ari Blaza umuvandimwe ariko nanone muba mwarakoze bond mutavuka nubwo mwarakoze bond mwaranywanye 你们怎么又来了？ aba barongeye barabitambika mwebwe nanone kandi 个厉害， ntago mutinyanye One Palace 不成， ushaka gupfa Mr. Jiang 就别装蒜。 rekera kwijijisha sha 现在 ubu ngubu 公主 umuyobozi wa One Palace ashaka mwese ngo mupfe karabaye aho baturutse ntago aritwe dushaka kubica bikangamo 那个女的只不过是一花 uwo mukobwa yari umukozi wo muri Yihwa Palace ni Yihwa ni umugambanyi wa Yihwa Palace
ntumbaze ngo muri wa parase ni hehe, filime iracyari ku itangiriro. Yarangije yavanzamo nta kundi, dore uko bagenda. Iba Zodiac 12 12 Zodiac iracya naho bajya. Musore twabonye ari indwanyi nziza, reba filime in episode ya mbere ati gikare ko bitibigora. Reba filime dore uko bagenda, dore uko bagenda, dore uko bato tugendesha. Reba filime iracya kick brother no kick bamwise Mr. Xiangfang, bamwise Fang, kumbe hejuru ye. Hello, reba film, reba film, hey, irarya. Nyagasani Yulang Chomuramu Nyagasani yarangije vana y'inkota, vana y'inkota. Nawe ni mubayi bamenyereye yo takagombye kumenyera. Kumbe gikaraje munzu atigenda arimo abana n'umubyeyi nibwo akibyara ntaraba ku kiriri yipasa rya rangije garuka ku gikaraje balance barakiroba baragishwanyuza. Filmira faraje igenda ukwayo, gikaraje kirayoba. Undebere nawe bari ku mugezi sasa, bari hakuno ku mugezi sasa. Kumbe dore papa icyakora daraka Xiangfang ariko igikaraje hakurya hari umubyeyi nibwo akimara kubyara. Nyagasane Yulang. Kumbe hakuno ku ruhande dore Mr. Yan Nantian, dore uko agenda n'umunyenkota mwiza, the world's best swordsman kuri Sunshine Temple. Yarahageze kwa rusengero bagomba guhurira, agomba guhura n'umuvandimwe we Aje. Ntago ari Dagani Aje. Aje niwe muvandimwe mwa mwaranywanye mufitanye bonde, naho Daga aba ari umuvandimwe wawe muvukana. Ase nibeshyira tangira kubarabara arabara. Atariki niyo bivuze ngo 马上就有一个孩子要叫我伯伯了。 n'umugore wagiye kubyara, hari abana bagomba kunyita onkure. Barimo baraza kumba abana bavuga bagomba kumwita onkure, hano barimo barinda kubica. Bazodiac 12 mwangiza igikareje. Ubundi mushaka iki? 并没有携带过多的珠宝。 Konzi ko nta by'agaciro mwabonye mu gikareje mwarekiye aho ngaho. 好江公子是和一个人做 Bagutegereje hano kubera ko twari dufitanye umuntu twagiranye deal. Ngurube 让他也快死了。 n'ubundi se kagiye gupfa, twamubwiye ukuri ko ntacyo bitwaye. Uru rwitwa ngurube 是你藏起来的那笔宝藏的一半。 n'ubundi ubutunzi nibwo turi buhembwe nitumara kukwica. 星象就没得分了。 Rero ntago twakure kuri muzima ko ntago twabona ubutunzi. Uyabona ko ntagarure n'ubundi baramwica. Yulang agenda wo dusige wivuga basiga gute ni gute nabasiga inyuma ntibishoboka. Yarangije ajya kwataka arwanya abasore bagabo n'indwanyi nziza. Katurore filime iraha barakubita nkoko ni mubaya nkoko aradiha. Papa baramukubise hariba mama nibwo bakibyara. Bazodiac 12 batumye n'abaturuka muri Yihwa Palace baramurobye baramuroba. Papa baramurobye impande zose. Katurore filime iraha in episode ya mbere. Yulanga yo baramubaze barakubita. Kumbe cyangurube cyaje hakuno ku mubyeyi. No umunyamahirwe sha yabyaye utwana tubiri tw'impanga. Burari kwagera umugore wanjye nisakirira. Kumbe baramurobura ajya he? Nyagasani filime iraha. Katurore wimukoraho ninkoraho se nimatiza kumukora urakora iki? Irarya wapi baramuroba yo. Irarya giseka yaragifata bikana afite imbaraga ariko nibwo akibyara. We tuzasha nibwo akibyara nibwo aracyari ku kiriri. Yareba yo birababaje. Cyangurube ni kibaya, ngure ni mubaya. Ndabaturuka muri Yihwa Palace nibo babatumye ngo bazi babice. Jugunya hakurya umugore ukiva kunda nakukibyara. Rangije umugi shinyura mwica. Kibyara bimuziritse. Wapi gatege ntinako
yanze yo yuranga Iwenu Yuranga madamu yitwa Iwenu ndakitwa Yuranga meze bite gaturore episode ya mbere Iwenu ndati Yuranga birababaje kumbe hakuno sasa ya escort group nayo yageze kuri ya tempo kuri rwa rusengero uyategereje ategeze umuvandimwe bazodi ya 12 musoke mwikwitwara nk'ibigware musoke irarcha Mr. Yani ni wavuyeyo ya Nantian 你怎么 ni Nantian nyine Nantian uko 来帮你打架的？你妹儿 turagushimira kubugufasha ntago ndana gufasha kubera kimuranga twari guhura n'abazodi ya 12 hano wiki yari ikanga 你曾说过有人指点你， ninde wabwiye ibyo ngibyo 没告诉你我会在附近等人。 这 ninde mbwira nyine urabona 任某曾经答应过此人， uwo muntu namusezeranyije ko 说出他的名字， ntari buvuga izina rye ndibwira abandi we vuga cyangwa wice 不及你 ndabizi ntago mfite ubumenyi nk'ubwawe gusa isezerano ngomba kurinda nk'umugabo 劈下来。 niyo wankubita Ebuke. ntago ndi buvuga izina ry'uwo muntu yarabyumva koko ya Nantian bivuze ngo bakinwa agakino yabitekerejeho 此事有蹊跷， hano hari ikibazo 难道十二星象有声东击西？ bazodi ya 12 bivuze ngo badutuburiye yarangije dore uko agenda n'umutayist dore uko aca kumbe hakuno bari gukubitwa bwana buri kurira hari ka cyabitama n'akandi gasa na papa 但求你们放了我的孩子。 basi mubabarira abana bacu reka 我们12星象都是傻子， dukinisha sha 两个小孽种 tubareke bakure bazaze kutwihoreraho nuhoshe 说的不错， niko kore 先杀了。 ahubwo birabyana mu byici nyagasani bana b'inzirakarengane bati oya kumbe arawakubitiye kure bahita banaca n'indiyo ubanza yanageze mu kumbe n'ishami riza karabaye nari ngize ngo ni yanuje n'undi uje ni umudamu uyu wateye aturuka ikandi dore uko ameze abakubitiye kure bahita banapfa handsome siblings 是他来了， ari hano araje baramuza abangaba Iwenu yo 来的可是宜华宫的二公主， niwe second master muri Yihwa Palace 连心 Eh, 大名天下是 Ziansing madam umeze ute mahoro turagusuhuje turi nkoko n'ingurube turi bazodi ya 12 turagusuhuje Ziansing 谁要见你们这些怪物？ ninde wahura n'abantu nkamwe ninde wasuza abantu nkamwe nyine turi babi utubare kubw'ibyo nyagusa nyine ubona hano 宜华宫做事。 turimo turakora akazi ka Yihwa Palace yikanga gwiki shema 这个女的是宜华宫， uyu mugore twamenye ko ari umugambanyi wa Yihwa Palace 都想要， umugambanyi 所以我们特 rero 此效。 master yifuza ko yapfa karabaye umukuru wabo 移花宫的事， muri Yihwa 轮到你们这 ni 些， gute base bufasha abantu nkamwe ibi bigoryi 你们几人把他nababaje cyane bikabishe 也就不能活。 mukwiye gupfa karabaye 你们12星象在江湖上 ubwo byageze ahangaha n'ubundi ku isi mufite icyubahiro kibi cyangwa se muzwi nabi mwiyica ubwanyu twiyice naka tukanyunguti barakataka kumbe yabakubitiye rimwe mugenzi we agakubita undi umwe agakubita mugenzi we baragarura umukobwa afite imbaraga mw'abantu mwe filime iraha wa musore wacu twabonye ari indwanyi nziza n'umukobwa ni indwanyi nziza ariko uyu weje abarenzeho bakiri aho ubwana burarira baramubonye ingaraje 二公主， master wa kabiri guturuka muri Yihwa Palace 求你饶了我们的孩子， Yangzing tabara abana 孩子们是无辜的， abana n'inzirakarengane 我求你了， ndakwinginze bababarire 二公主， master Yangzing mbega kuntu ari beza 这孩子若是我的， byari kuba byiza 该多好！ aba bana iyo baza kuba ari abanjye karabaye 江峰， Jiangfang 为什么要这么做？为什么？ turimo urakora ibi ngibi kubera iki 因为我爱他。 kubera ko mukunda 你爱他， uramukunda 我姐姐哪一点比不上他？ none se umuvandimwe wanjye ko yari akubereye mwiza kurushaho 要不
urabizi yarakuzanye akwitaho 任何人这么好过， ubuzima bwe yarayemera yaragiye no kureka kubera wowe none se nicyo wamwishyuye 你却跟他的丫头。 urimo uracikana n'umuja 你们救了我， warantabaye ibyo ndabishimira 我江峰并不是忘恩负义的人， ndashima pe 恩情我会藏在心里， byose mwankoreye ndabyibuka 但恩跟爱是两码事。 gusa urukundo 我与岳母是真心相爱的， rwo ntabwo ari cyo nagomba gutanga 我的心 uyu nguyu yankunze bivuye ku mutima apana kunkunda asa nk'ari kunkoresha 我一直对 ese twebwe ntabwo tuzi gukunda 二公主， Yangzi ese birangiye bivuze ngo uyu mukobwa nawe yakundaga uyu musore karabaye 我不能爱他吗？ none se njye ntabwo namukunda sindi umuntu 见争强，落此遗憾， kuva mu bwana nakuze mpangana n'umuvandimwe wanjye 见真。 gusa ariko we ntabwo tugiye tukurwanira kugira ngo mbashe gukontorora amarangamutima yanjye nanjye naragukundaga iyo uranga umuvandimwe sasa ninde ubanza ari umuyobozi wo muri Yihwa Palace 求求你救救江公主， Master Liang Zhang ndakwinginze 我想以你的武功， koresha imirwane yawe ufite utabara ubuzima bwe ndabizi wabikora uri mukuri koko 我是能救活你。 namutabara 你错了， wibeshye 上 nta muntu n'umwe kuri iyi si wamutabara hari undi waje filime iraha ubanza uyu nguyu ari we muyobozi wa Yihwa Palace karabaye ni irindi shami barimo barapfa umuhungu bombi uko ari batatu bamubonye bose barikanze 姐姐， yawe we 我来 waje ryari 太早， na nubwo nari nakerewe 想让我听到的话， gusa numvishe ibintu 我已经 utifuzaga ko nakumva numvishe ko bose bakunze umuntu umwe yawe we 勾引的江公子 ndakwinginze 骗了大公主， ni njyewe wabangamiye 饶了他吧。 你还 Mr. Fang kugira ngo Mr. Jiang Fang kugira ngo rwose byose biri kujya nantenda rwose ninjye wakoze amakosa nagiye kumuseducinga 得了， we wakoze amakosa we yopfa karabaye 是 yego yawe we yego master yawe we wakoze amakosa nyine nk'umuja ntabwo ari kujya gukunda umusore umwe nka nyokobuje ntibishoboka Mr. Jiang nyuma yuko mpfa 你一定要好好求求大公主， uzakora uko ushoboye kose yawe we umufate neza 不义， aragukunda 他不会为难你的， humura ntabwo azakubangamira oya po 相信我。 nyizera shashema abana desi hakurya bararira nibwo yari akibyara yari akiri ku kiriri bimeze bite handi some siblings iyi ni episode ya mbere mbibutsa gushaka kwamaza muri iyi filime hamagara kuri 0788 884 The Great Entertainment irabigufashamo neza cyane uyavanyeho daga yirangize bwa nyuma sezana abana bijomye icyuma ku mutima uyareba filime iraha yuwenu yo ndabwira ko turi kumwe na Kigali Universal Language School tukaba kumwe kandi n'ishuri ritegura abakandida bigenga tukaba kumwe kandi na Erukazi Group hamwe na IT Zone murakomeza kugera mu flyers ni ibigo bikomeye twamamariza byagufasha guhindura ubuzima bwawe Kigali Universal Language School wakwiga indimi zitandukanye ukabona certificate nka TOEFL n'izindi ukabona provisoire na permis mu gihe gito ibintu ni wane IT Zone niho wagura ibikoresho by'ikoranabuhanga ukabona mudasobwa nziza telefone nziza ibintu ari wane Erukazi Group wakwiga mu mahanga ukabasha kuba wagera ku ndoto zawe kugera ku nzozi zawe wifuzaga ibintu ni wane ukanakora imahanga ugatura imahanga hanyuma ishuri ritegura abakandida bigenga wakongera amanota kuri diplome wakomeza kwiga amashuri yabisanzwe bakagufasha kubona diplome mu buryo bumwe cyangwa ubundi murakomeza kugeramo na flyers murabagana ibintu ni wane ugomba gupfa nawe ndabona ntacyo ukwiriye cyangwa usaba imbabazi ndakubabarira uyaraseka 江峰， Jiao Fang 你到底在笑什么？ kubera icyo urimo uraseka 你还不赶快求求姐姐，帮你信。 yewe n'umusaba imbabazi nyine uca bugufi mwubaye ndaraseka mujinya 你们自以为了不起，
Urakeye kuri muricuza se kuba warantabaye ukagira uko 那如果我死了， byiza nimara gupfa 你们还能阻挡我和远途？ urakeye kuri bumpagarike kubana na UN wanjye se yahise yimena umutima icyo bita urukundo ati ko wishe UN wanjye uzi ngo uransigarana nimara gupfa urawukimbuje kugumana nawe se dupfiriye hamwe turajyana ikibazo basize abana b'impanga filimi iraha yo mbega bibabaje n'abantu mwe filime nk'izi arapfuye Salah 他就这么如愿了， abonye icyo yifuzaga 那我们呢？ hanyuma se twebwe bose bakundaga umusore nk'uko ari batatu 那我们呢？ arapfuye abonye icyo ashaka twebwe uyu nawe biramurya twebwe funga umunwa nanda byanze simfunze umunwa ntago mfunze umunwa 你这么做到底是为了 kubera icyo ubikoze ubikoreye iki urumva nuwoje 让他们更相爱，让他们更恨你。 byatuma bakundanye neza abanye neza none nawe igishyi 你只知道他们恨我， ubundi icyo uzi ni iki urabizi ko banyanga 有多恨他们吗？ wese wabuze ukuntu nabangaga 都在滴血。 batumye umutima wanjye uvirirana 看这是什么？ reba hano yaririye yarimaze ntumbaze ngo nibiki byamubayeho arwaye ubushita arwaye ubuheri bise nibiki 我恨， ndabyanga 那只能用针扎， icyo nakora ni ukwijombagura inshinge 忘记这种痛苦。 kugira ngo ndebe ko nakwibagirwa uburibwe 姐姐， ndekere gukomeza gutekereza yawe UN muvandimwe yawe UN 我竟不知道你承受着如此。 ntago nari nzi ko waciye muri bwe nk'ubu ngubu yitiraguraga ibishinge rega nanjye ndi umugore 会受伤， nanjye nababazwa 会爱， nakunda 会恨， nanakwanga filime iraha 动手。 reka tubikore 向谁动手？ sheshe kurisha dukora iki aba bana ho ngo tubikore undi ati dukora iki ataba bana bakiraho hari uwaparitse mu gisagara Mr. Yan kugera hano yasanze bazodiaka bapfuye kureba hakurya abona Mrs. Jiang yapfuye Mrs. Jiang na Mr. Jiang aje kufa aje ubwo ntibyafanganye ni umuvandimwe bafitanye bond nakubwiye ngo yavuze aje abavuze umuvandimwe ariko babandi baba baranywanye barakoranye bond inano yavuze daga wari umuvandimwe bavukana mu byumve yumvishe mva akana karimo kararira akana hano hari akantu bagasiganye 走不要逃， uyu ntagazi ko 也是说 havutse impamvu batwaye umwana umwe basiga undi filime iraho witonda urebe kumbe ya escort group irimo iragenda uhura n'imbwa 没什么可怕。 ntacyo gutinya n'imbwa irimo iramoka babona inkende 金像在哪里？ iki ni ikimenyetso cy'abamambure ba Zodiac 出来吧！ mwiyerekane 局能够 kumbe barahari 两岸镖局 kumbe barahari 两个有胆子的好汉， tayari ba Zodiac 12 nabo barahangaha bakiraho dore inkende nkende avayo 沈清红今日赴约，并非鲁莽之举。那批红货，我已经让我家副总镖头双边宋德阳加 amafaranga nayoje muri Song Dynasty byose byarangiye 鸡西调 nikomeza guta umutwe cyangwa se muri Song Country 看看这是 iwabo nimba ari amafaranga mushaka yabuze kombe hakuno hagosha muravuga nkande hari icyo bagiye kubereka 你们 uwo n'umutwe wane n'umutwe wa Songo bajugunya hasi bamwishe Mr. Songo mwamwishe 这就为你们报仇！ ndaguhora Songo we yarangije vayo dore tugabo Joy hello dore tugabo uyu nguyu na nkende ni mubayi
kumbe ngenda afitemo imbugita yaba data we yamujombye ngo tarayihinguranya Filimira ngenda ni mubaye urebe kure mu kati zosi jomba mu izosi irarya kumbe hakuno ngo chief ni mubaye kumbe bakiraho dore Mr. Yan yageze mu gisagaro jo munyarwanda Mr. Yan uyu ni Yan Nantian basote yaka 12 igihe cyanyu kirageze dore speed pataka ngaka n'umujinya funi ngo jugunya hakurya ndapfuye kufa urwango se hagati yacu n'uruhe cyangwa ufanga bwamutanzemo igitambo nta soni nunyica ntabwo uzamenya umugambo anyura inyuma ya byose none cyangwa ufanga urwango ufitanye n'uruhe ngurube na rusake hari umuntu wabahaye diru uwo muntu niwe mwicanyi wa nyawe ushaka kwica umuvandimwe wawe aha none iyi jedi nabonye ni iya hehe mastermind ndamuzi aturuka muri Yihwa Palace reka mbanza nagizanye namwe ndajyayo Yihwa Palace ndayirimbura ati nyamaze umuntu uturuka umuntu washatse kwica ntabwo aturuka muri Yihwa Palace hari uwaje gutanga akazi kagasore kayoboye Mr. Yan kuri Sanction Temple kakandi bahure mujye kakamubwira ngo najye niko kabatuburiye n'ira group ishinzwe ku escortinga ibicuruzwa niko kabiri inyuma ko katumwe nande sasa Filimira Mr. Yan 你也曾问我是何人透露了您的行踪。 bwa mbere wambaje ngo ninde watanze 其实那个人就是 ahantu twari turi gusa umuntu ndamuzi 江琴，没错， ni Jiang Qi kagasore 相约在三， Jiang Qi 也是江琴的主意。 bivuze ngo niko kari kazi ko turi buhure n'abazodiaka muri Sanction Temple 或者我 bivuze ngo nawe yarankoresheje 沈金红三眼镖局 Jiang Qi 的消息也是江琴卖给我们 niwe watubwiye waduhaye amafaranga ngo tuze ahantu escort group igiye guca 不在手上， ushenzi sana 还亏我二弟受 yatumye umuvandimwe wanjye apfira mu maboko yanyu 忘恩负义死。 bose nzabica ndashima gusa 猴子， nkende we 这江琴此刻在哪儿？你可知？ uzi aho uyu muginga ari 我要是说了，你可不可以？ ndetse ninkubwira ntabwo uranyica 好， sawa 我燕南天向来不跟人谈条件。 ntabwo nzi wenda kumvikana n'abantu 你说了， gusa nibwo wambwira 只要你一双眼睛， ijisho riraza guhorerwa irindi 好吧， sawa 即便是没了一双眼睛， nubwo nabura ijisho ntacyo 我一嘴， ariko ndiho ndi muzima nta kibazo umvanemo ijisho ariko mbe muzima 你不敢去啊？ koko ntabwo uri bunyice 下还没我燕南天不敢去的地方。 ese hari ahantu muri isi ntajya we mbwira ni hehe 昆仑山， muri Kunlun Mountain karabaye Mr. Yan 这个地方你看， ntabwo wajya hariya hantu ntumbaze sasa ngo muri Kunlun Mountain ni hehe 恶人聚集， muri Wicked Canyon urabi cyane Sure. nta muntu ujyaho ngo agaruke ari muzima habaye abicanyi gusa n'indwanyi zose z'ibyebe zagiye Iki. hari inyeshyamba mbi Ura. ugiye barakwicirayo Ki. Wicked Canyon 多年 ibyebe byose leta yabuze niho byaburiye 天高手 hari abanyamirwane benshi Wicked Canyon ni ahantu habaya cyane muri Wicked Canyon 进去10个死10个。 ni muri kamera nzovu kujyayo Uyire. nta n'umwe ujya ugaruka ari muzima 我知道 muri kamera nzovu 当代无双， wowe kabyaro ntawajyayo ndabizi uri umunyankota mwiza gusa hariya ahantu muri Wicked Canyon hatandukanye nuko ubitekereza ubutabera 何惧负他？ nta hantu butinya kujya niba waba ikuzimu niba waba munsi y'amazi bijyayo 你在骗你， kuki tutamenya ko uyu mushenzi ari kutubeshya 是入股，所以想让您去那恶人谷送命。 wasanga bashaka kuyobora muri Wicked Canyon kugira ngo ujye gupfirayo urabizi 没必要得了我燕某的命。 nta kiza ufitanye na bariya bantu 猴子， nkende 眼睛拿来。 ijisho ryawe rero yamuvanyemo ijisho Filimira ho arangije uyacaho nimba ari rimwe avanyemo nimba ari abiri ijisho rihorerwa irindi yamuvanyemo ijisho uyasigara ari muzima byose yarabyumvishije 恶猴，燕大侠虽 nkende mubaye nubwo yana atakwishe yamuvanyemo amaso yose 也休息。 gusa mari ntago nkeka ko wabaho
雷老大， ku bwa Mr Song no ku bwa Mr Len 你们报仇！ bariya babiri ngomba kubahorera ugomba gupfa 你不想让人家后祸了吗？ yewe nzahana amafaranga ntsimbye buri kimwe cyose byose ndabizi 只有我一个人知道。 nanjye nzi umwanya ninjye njye uza ahantu hari ipinda rimeze gutyo karabaye filime iraha hano bahita ngo ni muri Southern Magic Space Shop yaje hakuno tubafashe gute 这里的香料我都包了。 ndimo ndagura yaraje aha ibyo mu isoko byose karabaye yaguze insenda yeah yo DC yaje kuba yakwita ku muvandimwe na madamu 二弟， muvandimwe 亲眼看着 ndagira ngo tube turi kumwe 把你的仇人 banza nica abanzi bawe bose 杀死。 umwe ku wundi ba wihangaye nzagushyingura nyuma yuko bose mbarangije porampora abashyiraho indabyo amenaho insenda aranyanyagiza ati buri kumwe nanjye banza nica abanzi bawe bose ubundi nzagushyingure mu cyubahiro birababaje icyo muzehe hatazi Mr Yan icyo atazi ko abana bavutse bari impanga ibi ni Kazizi kurwana no kunywa inzoga n'ibyo bintu bye iby'abana ntubimubaze umbe hakuno munzu arimo aragenda yerekeza muri kanyoni kiraho baramwatatse aha nageni habaya cyane ni mu musozi mubi hareba bamwatatse abamwatatse bisa nkaho batazi batatse kumbe dore inkota jo we so mwataka muramuzi kweli 那可是昆仑七剑，足 abanyeshuri barimo muri Kuran 当今 bite byanyu 除了昆仑七剑，还有几个人能接得了我这一剑？ ese uretse mwebwe ninde wundi wanyataka arabazi muri Kuran 当今天下，除了燕大侠之外， nta wundi muntu watumenya utari Mr Yan bisa nkaho ari code name 兄弟几个同时出手， twapanze ko hatajya rimwe 那是名门正 uturuka mu bwoko buzwi kuki muri aha ngaha mwivanga mu nzira zanjye 大侠， Mr Yan 实不相瞒， tugiye kukubwiza ukuri 贫道兄弟几人守候， tegereje hano 是为了阻挡一个去路， kugira ngo duhagarike umuntu wese wajya muri kanyoni 来的是燕大侠， ntabwo twari tuzi ko ari we waza 对， duhagarike ndetse 司马燕， Simayan broken bread Simayan se kandi ninde 你们怎么知道这恶贼要投奔恶人谷？ iryo banditse mwabwe n'ikiko rajya muri kanyoni ni umuntu waduhaye amakuru ninde Jiang Qin de witwa Jiang Qin karabaye wa musore nanone mushenzi nanone cya kigorgira umusore watanze amakuru akabahuza bose niwe wongeye gutanga amakuru ko witwa Simayan arekeza muri weekend kanyoni filime iraha episode ya mbere nuko igenze ntucikwe na episode ya kabiri umusore rero abateranyije ajya kugambana n'aba 12 Zodiac ba Zodiac 12 ngo bajye kwica umuvandimwe arongera agambana na group ishinzwe guherekeza ibicuruzwa escort group ababwira ko bagiye guhura n'aba Zodiac muri Sunshine Temple none yabwiye nabo muri Kunlan ko ngo Simayan agiye kujya muri weekend kanyoni ibihuriye hehe episode ya mbere nuko igenze ntucikwe na episode ya kabiri ndabakunda cyane imana barinde ciao ciao hasta la vista dukomeze tubane 却斩不断心的忧郁。